maupay nga patron hayo nga tanan. It aton nga na ginpapasidunggan nga santo San Isidro Labrador, hanakan hipaya kalibutan, masisiring naton nga ordinaryo gudhiya nga tao. Usa nga parag-uma. Amod ko nakita ka parag-uma kung nasa rin kita nga iton, parag-uma iton. Bagay nasa rin kita, parag-uma latiya. May ada nga ni siguro anak nga diya tatay parag-uma, ipapakilala diya tatay, ambot kon masaring hiya with pride. Itak tatay parag-uma tiya. Bangit anak sumering nga itak tatay parag-uma manla. Ordinaryo, San Isidro parag-uma. Ambot kon nabati ka mong kabataan, kay papakianhan nga ni, adim karuyag pagdako ni. Binati na kamong siniring nga, karuyag ko makin parag-uma. Yada nga ni bata nga bumatong iton, bangin sa meron kamong ano ba, ambisyon ba iton? Di nga sa meron kamong nga, siguro nga bata may problema. Naguhuna-hunahin, ordinaryo nga makuring nga kinabuhi. Kinahanglan matutuan nga diri tama diya pag-ambisyon. Ordinaryo na tao, San Isidro. Nga siguro diri nakakabulig, iton may ada mga trend ha atong susidad, nga diri nakakabulig liwat iton irat tinuod na kahimtang. Tungod kay usa nga siguro obserbahan naton, yan nga mga panahon, may ada mga lugar nga ginagamit iton pag-uma, mga hagna nga ginko-convert nga dahiton pagin mga residensya. Diba? Imbis nga magtatanom humay, nagtatanom yan nahin mga balay. May ada mga lugar nga hanuna damon mga puno ginagamit nga lugar hin pagtanom, yan na ginko-convert nga gikakatuhit mina. Kay siguro, mas damo talaga at kwarta, di dahiton panbalay, nga di dahiton pagmina. Pero imagine natin kalibutan nga waray na mag-uuma, kay kinuha nan nga tanan, nga mga lugarin pag-uma. Waray na magtatanom, kay kinuha nan nga tanan, nga lugar para rin pagtanom. Ambot, pwede magdamot at kwarta, pero ambot kung pangangaunon ta itat kwarta, kung magkabubusog kita hiton. So ito pala nagpapamatuod nga, may ada mga butang nga ginuhuna-unaan naton nga ordinaryo, nga pwede i-take for granted, nga pagkamatuod, importante. Ito na aton nga, how siguro pa ito na aton perspective, ito tutuha aton, nagsusumat nga di rin na importante. Pero kung aton pag-uhuna-unaohin maupay, papakita aton nga importante hira. Ito na atong gibubuhat yan nga pagpasidungog kan San Isidro parag-uma, usa siguro nga pagpahinudum aton. Nga ini nga mga tao nga ginuna-unaan naton nga ordinaryo, diri importante, kapag kamatuod, may ada nira proper nga lugar, dahil ito na aton komunidad, dahil ito na aton lusidad. May ada nira proper nga importansya. Ngan itong singbahan nga haw, nagpapahayag hini nga kamatuuran kay idahiton ang batch ko nung gindeklara nga santo, diri lang nag-uusahan ni San Isidro. Mayada niya mga kaupod. Ano yung mga kaupod? Usahi San Ignacio de Loyola. Usahi Santa Teresa of Avila. Dan usapahi San Francisco Javier. Tapos, San Isidro Labrador. Magkralasmitin hira ang pagdeklara haira nga mga santo. San Ignacio de Loyola, maaraw kita siguro nga ang founder han mga Jesuits, usa nga religious community. San Francisco Javier,
usahan mga Jesuits nga gindeklara nga patron hiton mga misyonaryo. Kani Santa Rita, Santa Teresa of Avila, usahiya nga mystic, usahiya nga religious, nga gindeklara liwat nga niya nga doktor itong simbahan. Tapos kaupon ni Irabats, San Isidro Labrador, usa nga parag-uma. So karon siguro ipakita ang simbahan nga may ada ko talaga lugar importante inhiya. Bisan ko direton pananaw iton kalibutan, diri hiya gintatagan importansya. Pero mga katulad kamatulong, kaya ano nga ginhimuya nga santo? Diri tungod kay parag-uma hiya. Diri la tungod kay parag-uma hiya. Kuni tungod kay Kristiyano hiya nga parag-uma. An iya main nga livelihood pagin mag-uruma. Pero an iya main identity amo an iya pagin Kristiyano. An iya pagin Kristiyano amo an nagigin kumbaga nagdudurugtong han iba-iba nga iya mga buruhaton. Amo nagahatagin kahulugan han iba-iba nga iya mga responsibilidad. Amo nagahatagin kahulugan han iya pagin parag-uma, han iya pagin amay, han iya pagin usa nga igkasitawo. Tungod kay Kristiyano hiya nga parag-uma, nagaampo hiya. Tungod kay Kristiyano nga parag-uma, nasing bahiya, namamatihan pulong han Dios na komunyon. Tungod kay Kristiyano nga parag-uma, maduruto hiya in pagtrabaho. Tungod kay Kristiyano nga parag-uma, tangkod hiya han iya buruhaton. Tangkod hiya kay kunta usay nga parag-uma diri hiya nga parag-uma nga meron niya kalugaringon nga tuna nangangamuhan dan hiya. Saop, diyan niya parang kang panilugay, nga panrigarix nga mga asyendero inhira. Diyan kalugaringon nga tuna. Hiya waray ko talaga niya, nangangamuhan. Pero tangkod hiya, han iya, pagtrabaho. Ngan tungod kay Kristiyano hiya, an iya pag-ukoy ko mo usang abana, amo gihapon an naghahatagin ning kahulugan, amo naghahatagin direksyon. Naginusahiya nga mahigugmaon nga bana, tangkod nga bana, tungod kay Kristiyano hiya nga bana. Ngan usa nga tawo nga mabinuligon hanya kasitaw. Tungod kay didahan niya pagtratar hanya kasitaw, pero minakada siguran iya paghuna-huna nga Kristiyano hiya nga nakikipag ikasitaw han nga tanan. Sanglit mabinuligon hiya, bisan kon makuryo niya kinabuhi, maaram hiya magpaangbi. So an iya main nga pakabuhi pagin mag-uruma. Pero an iya main identity amuan pagin Kristiyano. Naging maupay hiya han iya mga buruhaton tungod kay waray niya hingalimti an iya main nga kinaiya an pagin Kristiyano. Tunay na namudanay aton, iton paging Kristiyano, nagiging usa na lahiya nga elemento, iton aton identity. Udanay nagiging dugang lahiya, added hiya, nga aspeto iton aton kinabuhi. Ganano ito na hinanabo kung susuga din eh. May ada negosyante, nga iton era main identity, paging negosyante. Diri iton paging Katoliko nga negosyante. Sanglit, kaya nira sumingabot, itong iray kasi tao. Kaya nira maglimbong, kaya nira mag 5-6. Bisa kung maaram hirang nira mag 5-6, nakakahibang itong kikinahanglan. Kay magbulag man, itong pagin negosyante, ngan pagin Kristiyano. So kung mo ko pagbuhat ini nga tanan, masing ba na lakit Domingo? Makolekta na la ako. Man madunit pa nga nakit para tahit at gana para itong simbahan. Diri iya main identity itong paging Kristiyano, kundi itong paging negosyante. Amot ni nanaboy ni kung itong usa nga politician, itong iya main identity paging politician, diri Kristiyano nga politician. Kay pwede niya himuon itong nga tanan base
mag-stay hiya di dahiton puder. Mamamalit yan mga tao, mamamalit yan mga botos, ba sila magpadayon niya di dahiton puder. Kaya nga ni ibang nga tao, nga nailupin pagpatay, iti kasi tao, ba sila magpadayon di dahiton puder. Amot inanabuhin mga politician nga, masaling katoliko ako, pero pro-abortion ako. Kay, diri man main identity itong paging katoliko. Itong akon main identity, paging politician. So, pwede ko no magkaupon, itong paging usang nga politician, nga paging katoliko nga politician, nga itong paging pro-abortion. Kaya nga ni mga politiko nga grabe, itong mga politiko nga para ira, extreme itong right to abortion, nga pwede ko no itong partial birth abortion. So, bisan ig-aranak na, gumawas na ulo it bata, basta diri pa mahibulag itong lawas itong bata, itong nanay, pwede pa ig-abort. Partial birth. Nga may ada mga politiko, nga katoliko, nga nagtututuhiton. Kaya magbulag man iton iya, pagin politiko, iya politika, at iya pagin Kristiyano. Usa nga butang ipapahinun sa Isidro amo iton, may ada niya main na trabaho, may ada niya main nga pakabuhit, pero may ada liwat niya main nga identity, amo iton pagin Kristiyano. Ngan, yan ang panahon bisa nga itong fiesta. Ano itong fiesta, nagiging extra na danay iton pagsimba. Nagiging extra na danay itong pag-ampo. Tinatawag naton nga patron tungod kay panahonhin pagsimba, panahonhin pagpasidungog itong patron, pagpasalamat itong patron. Pero danay nagiging optional na la ini nga buruhaton. Waray pakasingba kay haruhin kada mo nagbibubuhat. Very busy. Ada kay nagpinanluto ako. Nagpinan-entertain akan mga bisita. Waray ko panahon itong pagsingba. Ang pinaka-importante lugod, ang sentro lugod, waray na tagi kinimportansya. Kung natin pakiana, hiton nga tanan niya nangamakan ni halupok, ambot kon pera ka porsyento, iton maagi hasingbahan. Ambot kon pera ka porsyento ang binisita, tigahan no binaryo, base mag-ampo, base sumimba. Pamati ko gutiin. Ngan pwede lang natin pakiana, ti pera ka porsyento mga tagalupok, nga nagpapatron, itong pinakita dinhi. O didahan mga dumersining ba naman labisan makausa. Pero tinatawag natin. Pero kaya mo nga ni, kinain ka mo na matron. Nagaano kita yan na? Nagpapatron. Pero, ang pinakasentro, waray na tagihin lugar. Danay, nag-uukoy kita rin ilusyon, itong patron. O pa'y kung tawagon tala, kung ano't iaangay nga ngaran. Kung kinatukala, hiton nga lugar, pagkaon, ayaw siya rin nga pamatron. Siya rin nga, nakikaon ako, nanaro ako, nanhinoyong pa, nagputos pagod. Iton mga taga din halupok, nga, waray nga ni pakita, waray nga ni pagpahayag itong pagpasalamat itong patron, ayaw siya rin nga, nagpatron ka. Nag-ano ka? Nagpasasaro ka, nagpakaon ka, nagpainom ka. Kaya aset ungod. Aset ungod. Waray ka pamatron, waray ka pagpatron. Nagpakaon ka na. Pwede rin mo nga ni tagan itong lugar, itong sentro, itong pinaka-importante, pero sigun nawawara itong tinuod nga kahulugan. Amuhin San Isidro, itututuha aton nga, han nga tanan ay buruhaton, waray gunay nga limti. Ang pinaka-importante nga amon iya pagin Kristiyano. Ang pagin sentro ni Kristo. Kan amoy nagahatagin kahulugan, ang nga tanan nga buruhaton.
Diri importante sa rin ni Kristo kung hagalaba na kinabuhi ni Juan Bautista o diri mamatay. Ang saring niya, kan Pedro, ay pag-iunahon na hiton. Ay pag-iunahon na kung importante para guma o diri. Bisan kung masakit ang importante talaga. Saring ni Jesus, ito importante, sunod haakon. Sunod haakon. Himuahya nga sentro itong imo kinabuhi. Dito pagsalinor ket piyesta, sentro ito naton Ginoo. Dito aton pag-ukoy aton adlaw-adlaw ang kinabuhi, sentro ito naton Ginoo. Dito aton pagbuhat ito naton mga katungdanan, sentro hiya. Ngan kun buhaton naton ini, diri kita mawawara dito itong dalan, itong pagkasantos, sugaran dalan, naging ukyan, naging laktan, ito naton ginpapasidunggan niya na si Senyor San Isidro.